Gitumi kia Minister Munya gwita MCs bonthe bamiru kwawe. Morgan Mwiti niagutwamiriria nteto cietu. Ore mantu jetete na mbere kugwata mwanki gatigati ka ngavana wa kaunti ya Meru Kirito Murungi na mutongeria wekuru kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. We are not dealing with a case of oppression of a simple village woman of God or a bishop of the poor. We are dealing with a ruthless, cunning, political hypocrites. Nteto kuma kirekanyoni mtu nitukinyirite ati MCA bonthe 69 ba kaunti ya Meru nibeti ni uria wari ngavana wa kaunti ya Meru na nande ni minister wori Janthi Gurune njako wa muthara ntuku ya Jumamosi twitite ntariki 13 kuringana na nteto ici chakioe ni ati gutwe wiri gitumi kia muchemene juju no ende beri bakae wa nteto tariria bakinyano. Nkuruki MCA barani achore bakwe na agwatimbaru bangavana wa kaunti ya Meru Kirito Murungi ibakwirika kwarirwa na kioe na kwerenchoa kenda barega gwita muchemani oneju Mutegeri mbunge ya kaunti ya Meru ikaria 3 MCA bakiamage PNU kiria Peter Munya arwagaira na kigiti kio ngavana kiri na amemba 13 kiama kia Jubilee kinyakyo kiri na amemba 13 kiama muchore kia Jubilee KPP kina amemba batantatu na MCA 11 barani Arwiri Kiombe kana independent candidates. Kiureni atiri muchemone juju nijo gisiasa kana nijo witi na mbere ikari kano kagita kamwe gatikuraja waziri Munya na ugite ikarudha kanini ari na agachokera na murumo. Mimi nilienda likizo ya miaka 5. Sasa wakati hiyo ikifika si tutarudi. Saa hii ni likizo. Na hii likizo si likizo tu kwa sababu ni likizo ya kazi. Ende waraithirira ruterero urungi ukona ntangurutano ciorimi na imera ire citite na mbere gukujirwa kaunti ya Meru kaingi MCA mwanya ibakuonekana gatigati. Torua twina nkatho nyingi muno ki Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na waziri Munya nonto ke Uhuru na atwere mbeca cia mira na kinya waziri na mworoto ya kuona mbeca hii ikia ya kenda ikinyela antu ba mira na torua ito witikiria nyambene mira sako yombe kunenkerwa mbeca ucume Nairobi cie twarira cie mashinani rira irari mwenge na rigirie kuegeya igitwa nyambene mira sako kwenda afe gwitwa afa ija kuraga majani thirikari nene gicoka gukirieti katero ingi menya no ithure ni atane gukirieti mumero jungi jo gutaguna majani ikeja kuthauma bwe directors wa majani mutukumba kurigiria antu benu kana ari menu batikenderie muntu kiumba majani then gugiyenu niriku na niona ndi gugiyenu kwiyiraja ko bawo batukwa gwitethia waziri Peter Munya kuya na sheria hii ndongi ire kanyinya inya ya kana nguvu ya KTDA ikire murimi nguvu nikenda kimbechira tukuga murimi ekiri 30% brokers na cartel na KTDA get na 70% ichenjanwe 70% ije kimurimi 30% ite yetimwe ende kuringana na katiba mutongeria ure mutongeria bo county na eja orutha speaker o county enderia kwenda kwariria MCA ende abatere gutirimana na MCA ndene ya mbunge na ndikiragia terine kuona kethro MCA bakiama kia Jubilee na barabara ya kuwe mono na ngavana wa county ya Meru Kirito Murungi kethro bagakinya muchemani oneju kiureni atiri muchemani juju waziri Munya nijo witi na mbere kana nijo kuibanga siasa. Morgan Mwiti, nteto cia Weru.